أهلا بيكم في قناتكم دويتش ميت فيا. النهاردة هناخد مواقف يومية Alltagssituationen. أول موقف النهاردة: لو أنت عايز تسأل عن حاجة Du möchtest etwas fragen. تقول darf ich eine Frage stellen. لو أنت في محطة قطر وجعان Sie sind im Bahnhof und haben Hunger. يكون السؤال إيه؟ Gibt es hier einen Imbiss؟ هل يوجد هنا مطعم وجبات خفيفة؟ لو في ناس عايزين يشتروا عيش Sie wollen Brot kaufen. Wo bekomme ich Brot؟ يعني أين يمكنني الحصول على الخبز؟ لو في واحد عايز يشتري عيش jemand will Brot. أنت تقول له مثلا روح للفرن gehen Sie zur Bäckerei. ولو في شخص بيسألك أين الكشك jemand frage wo ist der Kiosk؟ يكون ردك يا إما دا فورنا يعني في الأمام، يا إما دا هنتن يعني في الخلف، أو دا دروبن يعني في تلك الناحية، يا إما إندرنية يعني بالقرب من هنا، أو دي إكا يعني على الناصية، أو nicht weit weg يعني ليست بعيدة، أو auf der rechten Seite يعني على الجانب اليمين. لو في شخص بيسأل كم مرة بيسافر القطر ده jemand fragt wie oft fährt der Zug. تكون الإجابة مثلا zweimal pro Tag مرتين في اليوم. لو في شخص مثلا بيسألك عن مكتب البريد jemand sucht Sie Post. أو في شخص بيسألك على الطريق وانت مش عارفه jemand fragt nach dem Weg Sie kennen ihn nicht. تكون إجابتك حاجة من دول: Tut mir leid, ich bin fremd hier. أنا آسف، أنا غريب هنا. يا إما Tut mir leid, ich bin nicht von hier. يا إما تقول Gehen Sie geradeaus und dann die zweite Straße links. اذهب إلى الأمام ثم تاني الشارع شمال، كمثال يعني. لو أنت بقى عند شباك التذاكر وعايز تشتري تذكرة Sie stehen am Schalter und kaufen eine Fahrkarte. يا إما هتقول bitte nur einfach يعني من فضلك ذهاب فقط، يا إما هتقول bitte hin und zurück، أو هتقول eine Fahrkarte nach Berlin bitte أو eine Fahrkarte nach أي مدينة أنت عايز تروحها، وبيته تذكرة سفر إلى برلين من فضلك، أو تذكرة سفر إلى أي جهة بس تقول من فضلك. لو أنت بقى عايز تحدد ميعاد Termin vereinbaren هيكون سؤالك haben Sie einen Termin frei؟ هل أجد موعدا متاحا؟ لو أنا عايز أغير ميعاد Termin ändern تقول إيه؟ Den Termin auf Freitag verschieben يعني تأجل الميعاد ليوم الجمعة أو تجدول ليوم الجمعة. لو أنت عايز تلغي ميعاد Termin absagen لا أستطيع، للأسف لا أستطيع الحضور، تقول ich kann leider nicht kommen. كده احنا خلصنا النهاردة Alltagssituationen، ونشوفكم بحلقة جاية من حلقات قناتنا دويتش ميت فيا.